Kacing rengkang deng keper jong lai nak kisawut ki MLA nak seng kongres kala ban pau perteno hai kini kisngi hadien kacing bom ya suntuk jengmut deng uba Vincent H. Bala ubadai presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ki kubor ki be chan bha bat ka seng kongres bat ka National People's Party kile tho ban pedeng ki sawut ki MLA Congress laingut kila ban lech ban penyesok purano ka seng NPP kabadai kaseng kabalayalam ya keserkar Meghalaya hapo kacingyalam Konrad Kongkal Sangma kum menteri rangba gejela kita long kubor kila itu bakini kilaingut ki MLA kila ban lech penyeso kaseng NPP haswa ban sedang kantor basenrai kaban sedang nadu ka arfly terik unailar bat kan kut hadu live terik cong ucu ubenai ki MLA ke Kongres kisah mentah sa saungut hadien bau MLA na Gambaj constituency usalang esangma ula syacit ku kum UMP Katura constituency Lok Sabha bat laong syusyuru baga cingpen krea bermino jong kini ki laingut ki MLA Kongres kadai namar ba kimyas ngutu jengmut ba Vincent H. Bala namar uladon ga cingidai kabacan bat kinong yalam ke NPP bat kumta haba presiden ke MPCC uladon cingidai kini kilaingut kila bandrung baik syaka seng NPP kani ke cingi perjengmut ki MLA ke Kongres kala sedang syua ke election MP Lok Sabha haba kiladon ki MLA Kongres kiba klem lami bha ban lej pensyai yakinong rem sya kipai ba kumban syupekan mawang ni ke cingi pra hapo ke seng Kongres kadai nadu pakai AICC kalatung ya ubah Vincent ubadai UMP ke Shillong constituency hakatu kopor kum presiden ke MPCC hakabah kat arngut ki MLA ke Kongres hapo gajingelam Dr. Mukur Sangma kilamino hadien kata sangut ki MLA ke Kongres kibasa ru kilasya penshitom shipor tang namar kilai ban ai cikersan ya ka sorkar MDE1 bat haba ki media kila persang ban pun ya kini ke saungut ki MLA ke Kongres amdon weiru ban syem ban ai cubab halor kane ke kubor